थमजरी ISTV की पाव मियंग दाबिरी बपुनमपो तरामना उक्सरी हजि फाबुगी मरुइबा पावदा सिंगजमई सिंगा मखोंगदा बोम पखाई हंदुना मिसी मिना थोकिबा थौदोक मतुंगदगी पुलिस डिपार्टमेंट अकनव एक्शन प्लान पाइकले हाइना DGP सईद अहमद ना फोंदोखरे पाउसिंग सदोंना पिजरी हंदक इकुई कुइदना सिंगजमई सिंगा मखोंगदा बोम पखाई हंदुना मिसी मिना थोखरबा मतुंगदा मणिपुर सरकार की पुलिस डिपार्टमेंट अकनव मियंग संगदुना एक्शन प्लान पाइकले हाइना DGP सईद अहमद ना फोंदोखरे हिरमसिदा रिपोर्ट अमा वफम असी ISTV न्यूज टीम अमगा DGP की ऑफिस ता अखनना उनबा अमदा महाकना फोंदोकिबनी DGP सईद अहमद ना बखाताना फोंदोकिबदा हौजिक मणिपुर की शांति रक्षा की फिबमदा फगलकले सिंगजमैचिंगा मखोंगदा बोम पोखाइदुना मिसी मिना थोखरब तुंगदा नुमित कुनिथुनी की मनुंगदा मधुद चेनबा यावना लालहौबा मियोय 25 फागतले ग्रेनेड यावना खुचुखुलाई कया फागतपा ngamle हाइके अखनबा एक्शन प्लान की मनुंग चन्ना मफम चाम हेनबदा पुंग कुनमरी चुपना पुलिस पर्सनल लिसिंग अनि की मथकता डिप्लॉय तौरे मफम सिंग असे इम्फाल शहर We have put in place a very systematic action plan covering the entire Imphal municipal area and the outer areas also, and deployed to more than 2,000 personnel round the clock at more than 100 points. Security की अहोबा लेबना बम पोखाइबगी थौदोगसी थोकलिबरा हाइना हंगबा वहंगी पाकुम पिरदुना DGP मोहम्मद सईद अहमद ना मणिपुर पुलिस की लैरिबा स्ट्रेंथ असिना काचिन कोया सिनबतुंगना मफम खुदिमक्ता पुलिस पर्सनल थंबंगमदे लैरिबा खरा असिना इफेक्टिवली वर्क तौरि हाबो वफम सुफंदोके हौजिक प्रॉब्लम ओरिबा मरुइबा मरम अनिदि कनागुम खरना लेटरेट पुदुरा चटपा अमदि बम थंबमना चिंगनी इंटेलिजेंट रिपोर्ट की मतुंगिना हंदकता गवर्नर की गेट ममांगदा आईडी बम प्लान तौरंबा अदु असोयांगम यावदुना लोकथोकपंगम की हाबो वफम सु DGP फोंदोके लोइना हौजिक पुलिस डिपार्टमेंट लकोलिबा एक्शन प्लान असिगी मनुंग चन्ना मफम कयादा फ्रिस्किंग एंड चेकिंग सर्च ऑपरेशन कॉर्डन ऑपरेशन अमदी स्पेशल ड्राइव फावा चथरी हाबो वफम थमकी act on deterrence only by our presence, by our effective search and cordon operation, checking and frisking, by patrolling and all. We have to create a situation, put pressure on the underground elements and flush them out of this area. This is what we have been trying. नाकल नमरोमदा थाखरगी ममांगदा कांस्टेबल लिसिंग अनिरोम लौननबा रिटर्न टेस्ट पांथोखरबतुंगदा हौजिफावा फोल हाइदोक्तना लैबा सिदा प्रजा सिंगी वाखलदा चममनबा अमदि ट्रांसपेरेंसी लैत्रबरा हाइबा फावबा फाउनरे हाइना हंगबदा प्रक्रिया से हाइदोननबा कन्न प्रोसेस चतरी कमिटी दगी रिपोर्ट कौदुना चेक तौरबतुंगदा हाइदोननबा होनगने हाइबा वफम होंदोकी The committee is there headed by some commandant and all, and will take report. We have been taking reports. We will check up the details and all. It is going on. Process is on. चेरगसिदा हौजिक मणिपुर की मियाम लमदमसिदगी तमथिरबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 एसी पुरा लोथोको पामरी इरोम चनु शर्मिलाना सु चही लिसांग सिटना एकसी लोथोंगना बचरा हेली लोनेना एकसी गी मरुमदा सिक्योरिटी पर्सनल कयाना अरानब थोंग चथरपसु यावदबनते मसिदा DGP अमोइनी येंगबा मियंग नतबदा प्रजा अमोइना एकसी लोथोको पामब्रा नत्रगना पामदबरा हाइन हंगो वहंगदसु DGP सईद अहमदना नाकोइना इशू असिदी सरकार की मथौनी पॉलिटिकल डिसीजन की मखा पोले हाबो वफम ISTV न्यूज And I would like to say that this is an issue about which the government has to take a decision. We are nobody to comment. This is a law. Any law, for example, Indian Penal Code is there. The CRPC is there. All the criminal laws, whatever is law, we have to follow it. We have to enforce it. Whether the law should be there or not to be there, that the Parliament and the Assembly and the government has to decide. ISTV Paugidamak G. Gagan Sharma and Ranjan Amadi, Naroibam Phillips, Police Headquarters, Imphal. था सिगी तांकुन्ना माथोइदा संगाइपोगी FCI गादोन मयादा थांग थिंदुना मयंगबम कृष्णदास कोबा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट SI ओबे मियोय अमा हाटपदा चेनाबा मियोसिंग फादुना दंदी पिगदबनि हाइना दाबी तौदुना ngasi ayuktegi hauna mayai koibigi mafum kayada lamdam adongi miyama lambi thinginduna khongjang sangshin khrei miyarasigi matangda sem kiba JS na sangshin kiba khongjang aduda lambi ro uwa paisinba amadi tayar mai thaki masina maram oduna miyama lambi da chatok chasin tawbada sauna akaiba piki nupi amana phongdorapada mihar asida senaba miyosing ngarang numidang waram pung mari fawugi manungda puthokani haina thadaba pikrabasu thabakta onthoktawa haibasi sarkar gi aswan bani मिहार पसी पुथोक्त्रिबा फाबा खोंजंग संगसिनगनी मतिक साद्रबा होम की थबक सु पूरीबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खुदक्ता मॉडल ग्राउंड फ्रॉम थादोकदबनी हाइखे हौजी अखोय नुमि मंगाने सुरे मी अखोय पाबा नुमि मंगाने सुरे बाउ बाउदा मोय कदौदना लेदिगे
अखोई नुमी मरी मंगानी अखोई ngana pung mari da moina mi hat pa pi ni hare अखोई irang kai da hobo dai de adai moina tab thabiro अखोई haye ayuki pung ni pan bawgi manung da mi hat pa puthok ke hare अखोई ngasi pung ni pan da baw अखोई kasu irang hogi pa leite ado अखोई ji makha ta na अखोई ji ban je अखोई hatoba haurani hauri ba khongjang je अखोई mi hat pa je hek puthok tri baw अखोई han ba leira roi हौजी हौजी छिरिबा मी जे को चम बिसुना तेमा एसआई नि हौजी हौजी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सेकेंड ओसियो ने थौपुरिबा मी मनी होम डिपार्टमेंट पारिबा नुपा हौजी म कै थौरी मा हौजी म कोइ फम थादोपा पामे Imphal West District Narcotic Cell na heroin gram taraga konana miyoi ama thangwaiban ABC gadan manaktegi fare hairi faro miyoi adudi angom evosna sing sahi kungani toy apopa e lokonjau fayang mayai lekai degini amaramda Bishnupur District Commando na Nambol Naurem mayai lekai area da chibu humbi ki thabak chathabada pipa progi nupi kadar ama fare hairi Faraba kadar adudi sanambam ningol tongbram ongbi premila devi chai kuntra mapureba tiken sing lampel kombire ketel degini housing na mayang Imphal sabung company da laibani haina police ki PR ona thadurok pacharol amana khangalakbe housing pawgi manakta na break amatang luxury break imatung da taramna oksari Transporters and Drivers Council na ngarang major khulda yung may sako degi sauna amang ata nanglaba miyoy singi mateng oinaba lupa lak ama mateng pikre ngasi major khulda laiba thawbai gi maru oiba miyoy singda senpam asi TDC gi president Ranjit na khusin na ke sel khusin na bagi thoram aduda TDC gi maru oiba atay miyoy singsu sarup yake President Ranjit na phongdo kibada awaba tarba miyoy sing asida council gi araiba senpam degi angama mateng pibani mafam da gari thauduna saliba driver singna awaba tarakpa matamdasu miyana mateng pangbiu phongdokhe driver singda worker singda koi gai wala singda awana koi takma matamdasu ya puna koi jati khibang dumba gati khaida ba dum mongda koi mateng pangbiu haina sigi industry da samjage amaramja Professor Gangumai Kamaina council gi makai digi yamlaba senpam mateng pirapa asi thagat ningai ni ngarang Manipur State Minister yauna atai miu sing amadi police department ke miu sing na mai sak pe thodok aduda hakche ngana laktuna mateng pangbi khiba adugi damakta thagat pa phongdokhi na thokhi ba izo ko sir mai sakhi ba chu to mateng pangbi yum tara le chani ke yum pe chile chulo mateng chile amadi mase do chalo ngarang thokhi ba chuna bani fire service kamu pangbi police on the kai be ki ya puno honorable chief minister masama la ga mai kan da yawi wa da puno se ko masama so ekoi ki ko prapta ke na ya puno ki da puno ai ya mate pale ko puno Bharat Nirmal Rajiv Gandhi Seva Kendra ki office building among asi oinam lekai da hangdokre Maibam lekai Gram Panchayat sinuna pangthokiba office sangabi thoram aduda Waida Sumati Langtabal GP member S Ronald Maitai amadi Pradhan NG Kunjarani su sarup yaki office building asi lupa lak ni panom sangna sabani hairi Sanjian Thong Thinkraba matungda hisam naisam patigi sanglaga Imphal Turenda diversion thong sananaba amadi Imphal Turen mapanda lambi semanaba mongba hanba umang amadi lifong kanba lubna Works Minister Dr. Tan Kumar ga unaduna taksin kre hairi Minister nasu atuba matamda thabak ta onthokani haina thadaba pirakle hairi amuka na break amatang luxury break matungda amuka na taramna oksari Porongpat water treatment plan asida pirakle mai asi voltage nemana maram oiduna plan asi salaibada awaba ama oire mai ge figam phagaloti ba fawba paza singda mahusagum ising sang laina piba ngamkhiroi haina PISTV ge water supply project construction division ge executive engineer na thadrop charol amana khangalakle hauke bazun kunna matodi kunna humdai fawba UP ge Rajputa pangthokiba All India Inter BSc Aquatic Championship lisingni taraga marita junior group 2 ge kanglupta maibam mangal sanana gold medal ahum bronze medal ama phangle Mangal sanana meter samagi breaststroke, meter sani ke breaststroke, meter samagi breaststroke ta gold medal ahum lauki. Meter samagi butterfly tana bronze medal lauki. Mamang sahi desingani tarab humdoita gawada pangchok kiba kuntra suba sub junior national aquatic championship tesu meter samagi breaststroke ta silver medal fangki. Handak sahi January taraga nipan digi tara mapan fawba Maharashtra ke Nasik ta pangchok kiba national open aquatic championship tesu gold medal fangki.
Maibam Mangasana Maitei Naharup Awang Lekaidigi Maibam Romesh Kumar amasung Maibam Ombi Ponimagi Masanupa Ahalni Central Swimming Club Ningtempu Kimapa Digi Haurakibani Hairi Mahapu Takwi Tambeke Club Asigi Coast Ice Damian amasung M Nawibu Sanaro Yasigi Imung Manungi Maike Digi Tagatpa Fondarakde MSU District Committee Ziribam MSF Special Branch Desam Local Council Amadi KSN Ngasidagi Ziribam gi manungda leiba office amadi school sing yangsinbagi khongjang sangsin krai Mairo Lup Maria Sarkar da subdivision asigi waliba oza sing hapinaba yanakiba wafam thabak oina pangthok tabadagi khongjang asi sangsin kibani Government makata na dabi sing bitok zabadi akan khongjang sangsin naba sem sare hairi Subdivision asigi lawardagi hauraga higher secondary thak fawbada walibo oza sing matang pyagi mamangdagi happy na bataksinduna lakhibani Dima sing asiga mari lenana sakaga mamang sahigi October 15 da yanasi ama inaduna thabak oina paikalagani haina thajaba pikibani Loshilapeda maruiba paw amukhana Singjamai singa makongda bom pokhaiduna misimina thokiba matungdagi Police Department akanaba action plan paikale haina DGP Said Ahmad Fongdokre ISTV ki paw miyang tabiri bapuna mapo amukahana khurumjari